meghalayapost.news. Nongtluh Higher Secondary School D1 kabadon hapo Riboy District kalayo ban Plie ba Iaki Madan basketball ka Paka madru Iaki Madan ban penonkam nam tagi kena school ban yang assembly hakapor step kane kalalong gaji mentoy ba gaji kerku ka bakrau Iaki kena school banyo Iakilan bat kumjuru ban laj na kakti haplau dong kate ka school kabal arim tam hapo ka than Nongtluh Iaki Madan basketball late ha jinglut kumba sanlak tengka lengba ka skim CMSDF Arjar Plie Pusau balawan Plie ba dauba Meral Bonds MLA ke Nongpo konstituensi kumu kongsan haka jinga don langru uba HCM principal uba B temung rangba snong kibor penyat school bat kit khot ka MC kinohikai kikmi pa lemba kikna Pule jonggate ka school Hakane kaju kasni nakaliang kibor penyat school kila Pynkup Burom Iaki Samla Pule kibalawan cakman haka exam SSLC bat HSSLC kum gajing ai mensim Iaki Khun Samla kate ka school bakinang la ban lebha bat banlong kum kanuksa Iaki wepat ki khna bakin lebha haki jing Pule ki jongki Banidan rengkat hakane kasni naga benta ban lipat ba ya kani ka basketball court kam assembly area ya kabala sna haplau jongane ke school na kabanta ke jingbit jingbiang jong ikam hapo jong ke school bat kumjuru kamadan yile kai basketball iki kena jong ke school hagaju ke por layo ru ban Plie ya ka dustbin hangci ha lendet jong ke school ya ka balayarap nang ba ke scheme jong EMGC jeni ba legit rani nang ba ka 15 finance apo ke petrikam jong khas hill autonomous district council insyaallah bandon rengkat i kan ke seni insyaallah di bandon lang idon hapadeng ke dimbong fine gamet sakadau ila ong yang ban pendat lem yang kam ban Plie ketika tasbih. Ini kemarin basketball kedai kabala penmang lengba ka MLA scheme ke jumi nak bentai ke ke school bagi kena school kini yo ban penongkam om sang banilek kai basketball Andre dan longru ke assembly area ban light negating kiti ha por slap por liur bahkan pensuk Iaki kena school gibi ki jungi naga benta ki gathering ki befair ki badan hapo jogane ke school kumunong nikmat jongpi hagijing persang nagawai ke por sagawai pat ban pasat Iaki jing yarap naga benta ki jing dangkam lagade ke school lagadei haki snam lagadei haki balang lagadei ki group ki SAG ki cooperative society befair yele akar bala ban pek ban khmi bagi di gilat jingeram kinpoi saki pai ba bagi ki jungi jingduna gidon sibun ban penbit penbiang ye ki jingdon kam henry karbala naga snem saka snem yele kapala ban pentelun ye gini kijingeram ye ki school ki befair abang idan hagani ka jaka ka ba kerpang ka phalau jong ka Nongtluh Higher Secondary School kani ka school kala sakri lapalan south nem agi jingyai lenti ki jongka nadu bala seng agas nem khat khandai spa khau nisnu thu haging yai lenti ban penbit penbiang ye ke school managing committee kila ye kendu sibun gijing kumno ban penbit penbiang ye kamera kelas kumno ban penbit penbiang ye ketulok ke bino hikai kumno ban penbit penbiang ye don kam ji babun apo je school nrei ublim shomle ino lai gijing start gijing sempang gijing i jengai giginong yalam
jong kani kedong berkatan hapok ke jengelam jong mahe doktor di lapang ubolong unong mikmat hagatu kepor bat buladon ke benta shibun na ke benta ban penlong ya kani ke skul kumbangalong gisungfu ya ke mensim ke badan HI na ke benta ban kentiu ya ke pule ke putih om tang hanong po konvensi om tang hari boy Andrei hakeleng jung gejala dinjat kipau nagaliang jungar bang iyo ban yu pijak sekiwi ki distrik juyo kalat ban yapur khana bat kirang ba kilom kemi jong gitu gidong bat kitan bat yai pertu ya ki dinjat bai mahe lepang ilayarap iki MeghalayaPost.news